Lepas kah? Ay. Botol lo buka. Ay. Buka lo tetenan nih. Ay. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, nih, mungkin pun pembawa sari. Ngomong apa kan Rea? Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Anjana pun ro ya. Cocok mana sunasu? Sani po sami kang ulo. Gapi di kalatan. Yo mo terawih ka? Berapa lagi ye? Yo mo terawih. Buka pala yan. Hati-hati ko ah. Pulosu, tangan semua dibalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata lo masih gembok. Pada bani pui mama kada merita sungkona. Lo kapal aja lombok. Oh iya. Nangi pemuka tuh. Nangi pa ji. May puasa itu? Bah, betul mo. Cana dia ngawe kalau kulo nangi tengah suwe. Dia nalat puasa. Puasa mo kan? Dia apa puasa? Mika murah boleh. Puasa sama puasa itu bagi yang mampu. Dia nama poro. Ah kepala. Puasa itu wajib. Yang mampu itu naik haji bagi yang mampu. Wah mundur tuh dah foto. Mundur bang, tahu itu masih game. Mbak. Kakwe. Sandal baru mbak. Hantalak deh, mana kakwe? Udah aku masih aku masih malah ke? Hah? Pantak. Pantalak deh. Pantak Mana sandal nama kure? Nih boy. Badan apa badan? Makaroni itu bagus kok. Ayo mbak. Ayo mbak. Makai. Keren lo mau sandal lagi. Mana? Ini mana sandal lagi? Ini dapat 7 din. Talak
Iya. Action ya. Oh, cut dulu. And action. Lagi. Action. Asli ko. Lanjut. Berapa lama kau action? Salah dulu cut. Ah, sorry. Oh iya, bukan kau. Iya, Peter lampu. Dulu. And action. Dia telu masih game, Mbak. Pada bani pi mau kada mari cai songko. Cut. Dia mau puasa di umur boleh? Dulu. Ajar lu deh. Makan tempat kesal-kesal aja. Badala. Makaroni itu Pak Burko. Badala. Itu Pak Makoro. Badala dia. Oke. Kuno malas sadar aku masih gie. Oke. Ini dapat 7 edit nih.